Radio Bulan 2 Vata, Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseayani. Rau sa modelean ke korana sai ke murau nai ke yambale rondau bakal lima mirabi anadi sana kabi Christmas boleh kita wasenaya Kena lagi ena beya kali mai naingani sanhaya kabi singan su au nang sunaera sanaya kabi bisingan su aungang suara dede muyat na onel batake na kenaisu eno maninde boleh kali tawa senaya Ibisuba kena ena beya
Ila mai se mai nambi au liva liva. Si tau toko ke ina racing. Tau nu ale se pasamu lucia. Tangi na se re mintu barongo bakia. Na vindere nambi au liva liva. Si barongo ke kusarabike. Limana liva liva. Waselakinia au lenga kwao kwe bubaya wanzina. Emadala tule tuveya tayaki hura hura. Ibalui ruai mali walal. Wilimuni kena vitana tanal. Sigoro via hindu saravia me ke awatoto. Timbi na libo da komuno kuru kuru. Sobudo na rua na rua mandung. Lai tubu tubu na kaloku. Tuvivo matata tunai tuku tuku. Na sosongo mini lawa lawa liva liva. E tau toko kena i tuku tuku nzina. Kamu kamburaki e wata kenzina. Vingi riti na vadi variva e wa mata kunzina. Na watoto ni ngau na e konda ke sirin sa. Wile kene wakarau na buli na lo. Buyandra le kuwani susow. Ulumi ang gata na pipa buli di melemu. Tubakia tola via wanzi ke via. Nintu buro buro e buro magsiso. Na vindarandere nintu kia wa. Na isu soli buwana via wane mayata. Timbi na libo da komuno kuru kuru. Sobudo na rua ya mandung. Lai tubu tubu na kaloku. Idigo matata tunai tuku tuku. Tubakia tola via wanzi ke via. Nintu buro buro e buro magsiso. Na vindarandere nintu kia wa. Na isu soli buwana via wane mayata. Timbi na libo da komuno kuru kuru. Sobudo na rua ya mandung. Lai tubu tubu na kaloku. Idigo matata tunai tuku tuku. Timbi na libo da komuno kuru kuru. Sobudo na rua ya mandung. Lai tubu tubu na kaloku. Idigo matata tunai tuku tuku. Totokana to moi Jimmer to sila kerto na matay lo totokana Black Rose. Weekend na kabi de binga rabat indai sibi na Rose blu kapito na minute karuni waswasa no de bitokani na kabi na konta pa dun tak mandai din na bitu tu keso oni ba ko to tikumai me mai rong bakian na kabi de binga rabat indai ken matay sarani tu tunggo weekend o ya e pedaluma na katini kabito ni singa ni bulo chune ya singa bo rowaitiko na bulan tabakan na machus kinongo ni matanga sa bulo chune ken katini kabito nga ni singa mai na tini kantu na kaloko na mata ken tolo kaloko na kabi na ba dur chikino na Fijian Health Ministry Fair. Dan do dan do lebu na be fair le lebu ko do po do tu en fairgrounds lebu be ke to California do bagita bitu kine so tale na be mata tamata irmai meko irna be tampanim bulo tale so irna be kanta me na be Pacific tale so ngo isebu ni ngauna me baga do kine indua me bale chikenta sarangan ni toke saken na ulutang sarangan na sen saya tanah sarangan na Fijian Health Ministry Fair. Na ratui ka na be booth ni tampan nimbulai usabar ta chukur na hearing aid specialist der na tuika ke baka sabi bia bakilani be tuli chukan dalinga munu ranyo ni le lo remanda se le lo bia kana andalinga muni ke baka oni santo ba kila chukin tuanga engiri mai sama baka tatan tune lo musaba buru chukin tumbu no munrai sabo bolak sar chukin li ngunji wali chukin no buli new chukin gori le testa kita ngana tumbu nra baka lang kina na matin suka na hepatitis B baka dur tal chunga kina screening cancer screening life insurance ando buno tik chukin ba lebu arto na tutal tungai kan na kene baka lisilesi merto na ngai talno bi kebuni tapos na policy round ni nangai musu tukin na be pula
member letter nomuni life insurance bota laki na nangon santa na pagati yung kina retirement plan arto na total tunga ikaw irmer pakasal tiken na buguni retirement planning weekend yan dua kena bunga tali na kay matali kin na nanto sotanggo na ito kingo na Fijian Health Ministry fair sing dana kay soma siyang talaga ni nangandrebi may kilay chuguna no muni pa si siyang ni coach ke muni sang ngayon arto na gay abagrita kita katakan lingat tal chunga ni singoya arto na marama arto lewa na chunga songgulo tu may pedaluma na pedaluma Wesleyan Church bangun tali siga borowai ni ketini kebitu ni singa sa surage ke muni baga bimbi lebu nangona sanda tunga no the news hande ndre matanga no talaga balimbula kongo ndangole mai da siyang ninta soma kinen jonaka na we test todo ko na baga durbi ke muni singa ya free of charge bagun tali borowai ni ketini kebitu ni singa ni bulo chune tini kendua kina tolu na kaloko na kabi bonan na baga dur kinongo tolu rosa nga bulu North McDowell Boulevard Petaluma California 05055 pambota ka buno kili lebu saroya lebu ardo baga to songo tal tunga kina ndangale sota ke deni kina na chuta la kina muni sala ka kambura kina radio bulan do bata to bito ko tal nga kina na bolotu na kena ni bow abak tal nga kina na bolilotu na Petaluma UMC Fijian Ministry laki na Petaluma Wesleyan Church. Best of all, God is with us na Radio Bulan do Bata kena Regional Pacific Island Task Force. Wakan dua tali visureci raramba we kemuni na nonda. Oni tigo mai Petaluma, Santa Rosa, Kotati, boleh kan Lami, bakal laki na Novato, may SEC kento na Bay Area na matanggali Bay tungo North East West Bay na buno kete ndang sota kete ani en singongo ko sa bare ta chugo ngono binaka dali sota bo bali ngono patangan dan we solo buti tukina apaka dur taltunga na test gitu na non dembula kembali nduanga na batu sa ro sartunga na manu ron ba matietu en singa ni bingarabio ya kene karuan singa kay lebu sando akadi bagi chikani na pagador chika ne karuan singa ni bulo September singa pagro yo ya sa singa ni pagador mainland ale pagador Hawaii na singa kay lebu to na maru to talaki de tinembaki na katinyambaki ni norto ando sota tiko na turang maramanita may baka nerto sota na bagsaw chumay Seattle na Washington State ang bangorto sa pagandita karton ulibelutaki na turang na marama ni sana buko torang hotel lebu to sana off man ta may balile may mainland to sa ngolen ne yenu to may Hawaii may laye ana puno na buko dur kinon to songo karon sing ni ay bulo September ang bagi binaka non turanga ronon dolu rosa nga bulo katolo sa to bisure chukan kemni na siya may tay lebu na iya kemni nang gay ba rosia machukina ni ngole sara ni buko lebu na buko ni songongo kana buko dur may Hawaii en karon sing bulo September ronon dolu rosa nga bulo katolo do talaga na drive na kena kumuli chuko na yayan na sende mena lebo binakateki na Colonial War Memorial Hospital korturang lebo suba orto bito batan na drive ngo na First United Methodist Church of Santa Rosa na tampa na mga video ya supports Colonial War Memorial Hospital of Fiji. Join us in improving meta bago binakataka na non tapalimbula lebo may suba na non da vito koni sa non the partnership is crucial. Let's help CWM Hospital thrive. Karto bagarita talaga may ni nambiuta kitcho na post ko sa na flyer na radio bulan do bata meron yung skenta ka na QR code ya saran yung gay dondolinga kina na bukun ni sasangong binakang go na kena buko binakataki na ya kin na vika todo ko may wala na bolimbula non da bolimbula lebo may suba. Kaya baka yung total naman di ba katatar, ninggirin na naman telepono ko 707-217-1548. Si, naman telepono ni 707-703-3033. Or todo ko na itugutugo yung bitang lo chikin na kabibing karabating time. Ningga yung dolapan na radio mbulon do bata. Nonton roni piya panta sar bata chikin na pag-ubal na kabi na kanikuha sa tuket tuika na bika todo ko sar kaya ponua menta na ngole kina me ba leta chuko na songo tolo ya en venga una sa lokudi chuko
kena beti kini singa saranga enda bita lo chikino ya nda bol bina kena buku bitokan si bina pa ina tol sanga bulu kapana miniti se voi ro sanga bulu kauna miniti me 5 na keloko beko sabari taka chugo 5 na keloko ena ndo chugo nonda bulangi na turang do baka tangi si kilele mai nonda bunola mani bici sakare buki men na mai talno chugo bikenda ena non rambula taka mai nonda bunola mani bici bo bimbi non rekor mai tabiuni non rabuli taka mai primary secondary non relengas ni buli maris au di sarmande tu na bir merle baka tangi si sabe baka buna entana kay tarungi ren kena puno sale tukina nangonong ko kena bingkarabi sa bingkarabi sa katokina ya na 5 na keloko kena mga to kumain na bitalno kay ngas ni buli sa masta sakare buki nando nangon na leka mengo sabo bim nakata chugo na bitokani ena radio bulon dobat okay da baka ni binakamanta na sere en eka binakani kuwa baka ni binaka be Polo Walker baka talaki na be Salno Tengalumbau ni sambul binaka lei siana tavai baka ni binaka tai lebu no lenga baka ni binaka tu ni bikemuni na korturanga lei siana tavai baka talaki na korturanga lebu suba kalau bolak talam betul ni korturanga lebu suba merke mai Sacramento ndongo endren richunga mai okela na re yang mona le tarungi ye na file na sele na katodo ko o timbe ko moli tarong te tarong man na muni brado ramari na so mai ni bikebuni na no muni tar le da ka bi bin grabi den dai wa ka bi bin na ka tagi chuno bitokani na radio bulan do bata bikem do mai na East Bay abang ni binang tu ni bikem do na gangster do sar mai Haywood abe Mr Nangase Obi nakasa wala no bilu tagi chuko be erto na ngone mai Haywood Kata lagi dapat tabala nasa kekemli toto ko sarna lewen chugo na Mbula Bay family ena kabi de bing rabi dentai wa mimbi chugo be nungu basu ba de cruzwa bo ki chugo bola kata chugo na wa kola ena kabi na ni kongo de tal no ni Mbula Bay na Mbula Bay naka Julius ke small bro malai Jeb mbai ni valu Isa nunggu wekai ke mami mai tu yawa enavanu wago rabita vina velo mani bei maroro sai hewe na yasa erawa katoka ke mami mama ndu awata ndu anelawa Semisinangase keia nasa erauli utaka tangi kijoni rena toavata tauni wakasala nakena manindi esa istimafi keijo savali tauni au Peter Isaac keititi walomani pena ya dana uliniena sema dua diwa sakubuna muremba saga watu keito bata matani tu ngori eralewe na kere sara au wakati loki na lewe ni kumiti ni umaidhabu ya dha Sairetunga eroni tibuna kepe kumaitonga Tembani valu Thomas Dan nakena toko ni boli Nawanga nimbula mena soko kuani boda Pula ben
Radio Bulan Dua Vata mekauti kenda vata mai San Francisco ki buru-bura sema mai ngai waseani.
Saya tapa beka, boka taki keren beka, ya kilana tapa, awat tandra wale bek nga, na italon ni Rosi ni tandra zarnga, may berto na tak. Bibing karabat hinday, boy, 10 miniti, may 5 na kalongko, en radio, ang bulan 2 mata, San Francisco, pwede lang no, naman indon, bibing karabat ng sabule, binabitokan. Nanonda biti, ke ngasini buli paulange reki. Rungodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule, ve kemudo e Amerika. Tini karona kaloko ena singale buli baka romboka, ve kemudo mai viti. Ena radio bula tua bata, San Francisco me kauti kenda batama. Ogi nagu tati kuna hepatitis B. Ya sangat tuni bakilau ko ento naka. Mea dhava ningele itaura na hepatitis B test na madhau sao. Asama ni lidula ni tataro ni hepatitis B. Karato sana tangu makikina na nito matubabali mana matirero bakyo. Sa kami bikina manila indike bikator na hepatitis B test. Itartar mai kina taliboni 527 ono bituba 582 sa sikomana www.sfhepbfree.org na kenay tukutuk matulog. Pisan daw ang bulabinaka. Doon kayo tukimay, endo binaka to banggara. Iyo, nimbulo binaka. Kito singi tuki bo sarangamay. Satu token dino Pennsylvania. May baka tumuli ang madoni turta na dadakan na tumbuni wayway. Iya, kito sa mista ka saranga nakaka na mga biti. Kito rongoda, nitugay kendo na stondo bulit kikenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito ka sarangay liugori, nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. E kau te viti mai voka boleka ka voka se butaka na buana nanu. Boli te kitukina na tinika, tini bulu makau, Taka's Ice Cream, na mateni, na ika na mbele. Yado kina chase ningu na ngona, na twisties, na bongo, kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu sarangan na ngona, kare ang ngona binakadina. Ngay indolo mo talanga ango na Nondato Boutique. E boli te kina na isulu kanta kilaita ni kina kina daga nilinga, karang isoli mo ilaloma. Wei kemani mai Pennsylvania, kena webu no wale kata. Era talanga ni wakau tanga mai na nomani ota na taliboni se email, kara tau nangai wakau tanga na nomando woli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Naboni taliboni vitu seba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se vandu lima tolu seba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nungu chisu nungu badua. Dorongode na vima maniono kina vitu ene kabuni bugululu we kemudawe California. We mani ruwa ene kabi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemudawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode ene radio bulan do vata San Francisco me kauti kenda vatamai. Saya ngambeka ni pais teki tigo na nomulore na buku ni smoke check kita urau ni buku iko. Girita mai na nitu team ni Empower Team and Southern California Pacific Islander Community Response Team mokuneki na nabibu kabagai labu kasi senga ni saumi. Giri mai na ono rua ono saiba 72 liwa ono. Yavalata deo nangai velata na radio bulan dua vata. Wei talono te kina na bika membaleta na nondong bula. Mai wei ira na kena dau mai na tambana ni bula so. Nasi na puni wai. Promoda na bana kaloka na wei kabini tu city and na wei toko ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni Life Insurance kanga niti kenda na kaiwiti Amerika. Nada masarama da may hulikin ng doon ng life insurance policy may wei Lincoln Heritage. Silang ayaw sa nagkakil ni Turta, nagkakil kabito ni Akostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Nagkabi nga ya, kinamagal siya nga ya, sala ko man na check.
sangat tali nimpiara, sangat sarangan nimpiara paling lain. In time sarangan mai. So nanti warga tali tunda warga. Kau tunggu. Kau saya lo bengo kau bilang tak. Kampanye bilang kau na heritage link. Mau lebih nak sarangan. Sangat tali itu nak kaya. Wakatar tutu nak kena. Takkan nak kena pepo work itu tak. Kami sumi. Nak kira kena timber ke apa. Istri tu bikin dari labu lewaya. Minta samu kina kisi, tapi marong kina ngona mojuri paling bula. Kaki baik kabel tak bodoh na insuang. Baya serangan na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance dodonga so muna claim na lo manirusang bulu ka banewa. Kaya sa ruwa na baki o tinapolisi nga yato na lenga, di ko na beba siya oray. Dawi mati sa siyanga. Raw-raw sar na baka leo fo mo na telefoni. Text mai kina mas seva walu-walu bandu at tolu-tolu walu lima e na kena itutu kumatelalay. Radio Bulan Dovata me kauti kenda
Benar kembali besar turun kena marama terbuka dengan leo pokok na tiki cukup bitokan dan kabin debing kerabat tintai salimon donun na keloko antara ngota juga na ital no toto kama berto na woi kata buren dalam no kubula na bilo toki magosa de Matthew Salauda na kabin debing kerabat tintai na radio bulan do mata na ketul sa bulan do di singa bulan me singa buke lulu tigo bekito San Francisco kelan di sa dua cukup na singa liu ke mentur na biokan me bici pakata laki na may Australia. Siguro buku dipaka sama ni sana rei ngamai na nonta vital no juga na kabi na kuon na rei ngamai ngori ke rosa lewe ruotu na ya kabi di venga rabi ne da wari ta juga bike muni ngite bucu nonta programu ele bungo nonta vital no ta kana rakabi na mata timin ni rua na yuchu sinorto home game ke na sota pat ke na mata timin ni Queensland Reds main rarali pun HFC Bank Stadium le boy tini kelima meniti meva oya ina Singapore roengo talon tak cunga dibuka lebi kemuni arto sa talai talngaki na lewe diwa na dorbo arto tega buna mai arto sa relista ki na buku ni so perto ngole na kontaraki ivalangi klar arto sa nanga replenish ta katala mai arto stock ni indaungito o mig burn kerto na na mati lawa ene ketulu ni embaki kena didi cuka na mati tim ni Fijian rua. Sianga di kototan na bakasama orto nonda ngone le orto ngito bawi na kasar cuko na ngonongko aw bagreta ka cuko di na bidana singa sangochi mai bakotur talang kina bakantua na ngono to ngone le nan ronga pasui lau klele buturara ni ken na buiti ta cuko non rangito na marama ele no kuna tumba anda bitan lo cuko na rakabi do bagreta ka cuko na rakabi na ngono sa cuki nango kebaka siang na kenan daw di baka tangisidi ya sana bere sara bakali una kenai lako ubaka samata kali sudah ragabi mai rugby ya mai ngilanji na kena tiga buta ke mai be William Webelis rangi to soka cuknga atau mi kata na polo sa tiga budi ya na ragabi sangga mai bakala otaki sangga mai tiga buta ki me sangga mai tutal nga wira ando baka tule watu nang gitu sing wala nga ni ragabi nang gitu todo ko across the board nang bura-bura era tutal tunga kino era do baka toka itu the man in the middle juga buku di baka samayan ta sana kinta baka nonta bulangi na ya kabi di bingkar rabi tinta siapa baka ya osar juga mai serne mai Australia so sana ready ranga sarna kila Mr. Sakare Buki ando do baka tangisi di rongole besar main dan nonta pun olah mandi bici nggak seni buli kima bisa bawa di pinakan ni suliat no meningau dan dekap di pinggir rapat intai memang dua mantan na vital no leka na buku nga di no di do ragabi pakatang laki dan no di do pakatang isi di boli main dan nonta pun olah mandi bici di sember nga di ruti kebunan nonta vital no leka nak di kuami karena kini bagrau akim bisa pakan bulan di bikin muni nggak usah no meningau no pakan bulan mantap bikin mamin din lele bikin mamin sakile kemuni tu ni na pakan matal tay kemuni talemanta lele busan din dia talangan nang nang gaimbo redi kemuni le busan redi kemuni sartonga no muni sebi dia gitu na rara le melo dala gene bi rara to kan nonto benua ni pakan matal tay kemuni manta ni turang ni vei ni vasu vei ni tauri vei kena bi kamatele membele kemuni ko sabore tagalele bukile sakare buking oh ko referee senga le butalanga senga redi kemuni timba kan sebu ngona ena kabi di pinggir rabi ini sama bulu binaga sa kemuni anda pedel nyanda nonta ni warung tu mai na ponole Amerika ya mai na sele ya mai taviuni upasu mai opastal ngai wai tambu ya mai taviuni tala ya sustu mai wai tambu ndo na wana malau baka ni sangat lele sertu ni kira minggel na korongo wana ni atla tumbe na malabil saut sa gele soliti kuna title sonangele sa sukamai karena bolier na babalangi nangona koloni ya ana bonwa wali sustu mekin na manung koronivas medo sangan nunggu sama rata nunggu takazaka pangkas ni buli ya yau mai tabiuni ya tamago mana sele nunggu nana mai waitam rola mai nana nunggu tabi dalam na pedel ni toso be bambulo tal tunga bikim na le ni korona sel o kladi tingor me Santa Rosa kum do na matu wala na Meden bambulo tal tunga be ko ngon na be yaw o Sofia kladi tingor na Bay Area ikim ni kel sar kimi ikim ni kel sar le ni korona sel ni be tu ya tingor na be bono so mai Amerika tal kine be nungu baso Jerry Elia kendo barno tu mai ngor ke vika mai Fontana
ya mai Los Angeles usa fa bulu tal tingan. Kira memang lebih ke nama ni piu tabi uni saranga. Anda vital lo cukup ke masta ada ke di pinggir tina. Uni bi talo tamu tamu lebih ke mami. Kemudian di buli ngamai tabi uni na buli ngon di buli. Uni salah sarang minggu buli main gas ni buli. Di buli so cuma na kur buli dah. Ni sember uni main gas ni buli. Nak tadeli au makilima usa lagi kelas indo mana Boma District School. Oti usa ngai nanomono gutame sa mbakindo binaka musanga le buli weriki ngo pedeli na tal non din ngo sa class indo nga sa ngole tu in a boarding school gona naka agindo talo tu ibal na ngo tu to vir sa sangai na form 3 man nga sangai timar le board sana best na board ka be e class indo sa ngole board mun rende na ngone pedeli na ni sa ko men na tavioka sange ken na idotali na subu tavioka kalunga te ben dona bulma ka to ko lom se tiki ni saman ya na bulan dende wa boarding to my tavio ni melo saranga na form 5 mana kelas 2 melo wana ngu form 5 ro te tunga ro no ngase ro struggle to wale lai me na kor ka ka tu ka tuli tu na korin vas ni salele na ke tongele me na ni to korondina na kor ke to bolkina makia usanga ngole wa sanga me ngole na maris mai no wa bultu me weri na form 5 nungu principal me weri ke sanga ka ko ni na adobia una culture shock au sama ni biti ko me ngole St John's mula ki ya dawadi mula bakin dua ole va la barkina na nungu form 6 makia usanga ngole na Corpus Christi ya tu me weri ko apply mula ki bulin kasni buli ngai kana principal mai na Corpus Christi Teachers College ni usa ringon na seni na me dutal na baki ko ribul o tu samani apply tu ko rivia en vakasa mbatanga me la ko na laki rasni buli ya o ti sangai man la tala na principal mai na Corpus Christi le tu na via o se bela ko tumba na ina Corpus tu ni o mo la tu na nudala la ko na me la ko me laki kasni uli o tia sangai o le ambaki tolu tu na Corpus ya unga batake dona turang ali posongoli tu klani na kli ko vale ko gitu sebis tala ngale diviti angit tana tim diviti o kro ronga kro ngole mai na Corpus Christi me ngole wono don ina Marist na 1981 ya na bondo ang mai towe bukin na pedeli amani ngas ni bulto mai na Maris ya me lo na 93 au sangai lagi bakat labar na nongu Bachelor of Arts au ngol tali na University na 93-94 o teman school tali na Marist na 95 melo sarangan nongu MBM na 2001 tin kadio bando na baki nongu biba tabuli di na mai na Flagstaff na korul Marist pedeli o tio sangai ngol tali tumai ada na bobiri na 2000 sama ni na nongu Glen Valley nongu Glen Valley maram ni loma au ni bang takati na tamaturanga bando berton na Morel batake na mana tinana ko e basira e do tulo tuma ko ba kai senga tuni ndo ba kame de tuna lona ni tuna ibiti ba ninda ni ba nin ba kame tunga na toke tigor na bika da zo sanga tigor na alaze ana vuna tumo ko to sala mo de Australia o tiki tu sama ni ngole mo ya upede nung lau tu me ya usa senga tu mendanga na job satu no ko me tu sa ngole mo ya sati una nungu ba nuni doktor na Maris brother to sule talbi una nungu job ike batni o tu sa sul fikir tu ba na kamekya o tu mana tu vola kede na vola tu sandu sule biau olang mai na Paramata Maris no kon buli Maris tike o me sule wana principal mana nusaro ko me usa bite bulu talike mo yang pagi rusa ngabul kandu nungu tala lagi ke pedeli mai dapat tuan bagi sao tiang bagi bahasa ngabulu nunggu bitum biar itu mai biar nongone na koribuli ni Maris tini kadio mai biti rusa bulu kando mai pada bari toka na korile bungo serne na Paramata Maris usamai semi retired tongo au nonu tingo mai bulo kosita mengela ko mele casual teacher ya ke baga ndo eto mate sini rauma ni singa ono laki subo istaka na non kelas ana tutu la kan ni nunggu huli nungu ngol zake mai wa usaka uti ni kara pedeli boarding school is very tough food is always an issue I'm very Ricky even like St John's but and sinto taw valeu e na la konden da rumah maya e baka kuna mai baka tundi ta kana non bulan din sa dangasi mai mendal matua nda reda na bika don men da kaba taka kuni ko tuma na kana mai baka dara kana non bula
andun duo na no mbula baka matu bale mendarau kini namai mbula bina kan namai mbula tan mbula endarani tos kini liu bambi na bi maten tu sanda tu no kemunin sa tinggal mi Amerika kemunin kena tu mi Amerika donde was lebe kan sa tinggal Australia so New Zealand so tu mi Britania sanda la tu na be ura na bulan rendera enda ko tu mi bate kenda merau kini ni ndam tos kini liu enda mai mbula ketan nabi mat sanda mai mbula batu nabi maten tu tan Tuna kena marama taru kena ngonelo di siapa cuma radio bulan toba tu nanti mulangi ngas nibuli sakrebuki anda rumah tungan na vital nongo ngas nibuli ngamai maris mai flag staff ale tini Australia na punar sapa isi kuciki nongo pasang bulu todo ko nembaki ni non rapi pakai buli itu so tahu tu bedan rendre di bula kasa anda para rumah juga na kapita kanikuwa ya to sana landiani na vitalo no ko lele we kile ke unikin ni tabuci ngana sakrebuki sa matai matanga ngurin tonan toni pakatangi si di benak sonan daung gitu nangonya ko sarang apa pun ni tolu sina turang gor batu ya na vital no so na to batagi ke muni so ke bakale lusinon ramade timinia sana na nomunia pakatangi si dikina na lule bagi ke muni na sombe kan nomuni pakatulewa ya pambote sana na puna na main tabi kinonto vital no ka binaga ni ko Mr. Sakrebuki teka bu manda bada na nomuni pakatangi si Endua baka saurarati ke muni si onia siapa kan tu anak si endua anak satu mai onia sambudi na tunga mai loma muni ongkas ni bul tunga mau kota ngana baka samanggo mai wena wir nangwan na classroom ina raraning gitu ragabi. Kuna pedeli no abul to mena kopa si ake to mbau leto ni St John's Maris Calls St John's Maris mbau ndo tana timi kile toka mai suba na suba rugby au geti kona calls na begitu lu winga sibil tu gina to na gitu patake na Salvation Army lebu community na klabna kana timingon Salvation Army lem budin tal tu kin na nondara sa tu mai korbo tu mai nombor na kena sangai tu mer rehabilitate take ya lebu rangendo bakatati kona na labing na title ya ora kautu tu mai mer do barreke na tim teleso Gino ngona ke tu asota ke na calls ni Salvation Army au reda ni leu sarne bandi avaka ya sini kaningito o cho sa ke tarungi ref ni reda tu ngona kasala tu ngo sa sini na kana ke ni sa cinta ni control ni tu na banton mesa tingan gitu bata ke tu sa sini na tami ke mi use ke de valmula na mabo sa lotiko Sarang anak pun apa dia usangga mai sautin gitu usangga main tambe tu usangga bangun I have to clean up rugby I have to clean up the game and make it enjoyable for people who love to play rugby lah and na puna usangga umay pakasama ta sa bimbi na tigina I love the game but at the end of the day you have to make rugby safe for people who really want to play rugby Oti o sange mai toka ni Maris tu na singa andon gitu ni ngone buli ala ko mai o na referee andon melawan sin basikan mani basik tu mai na referee rong lep tu lang na brother Paul velo kla ni lebi kem ni na kle ko binak ada no ko tu no ko via ndar mai na le ko tu men na sos ni Maris ya ko da stripe kena ka blunga stripe red ya don na single di makau ga ni All Blacks do tarato ko ya ndar ma ka via don na sin makau tu no ba landiani rara O pedil na bidang na laula lenga bukila tue na ilanda bidang na penalty lalai bidang na scrum. Yo tinggal men gitu ya. O sin bintang bidang ngoni maris ba ko tu na matas ya undo refue undo strict lagi bidang ngungon ni. But ni ya usuna temeran do take advantage tagi ya. Ya sin bintang ndo seru. O ti ala sar mai o ge baro buka ke tutiu na maris club. Na sindon maris na ona. Itu mungkin Rod Jepsen, Rod Sims Servakula, Brother Paul, o Stephanie Koroi vital na referee rong nangon Semfoy. Uca un tamto terna la tarbo. Kadiyo sara na no Brother Paul. Asaro ko introduce te kiyo sara viol tuna referee le nangon ya. Tuna ndo medulu lungan nondo to referee bo. Sana may join. Ngo pele sebentar ni kero vital no liu. Sama tunra ti dia sama join na sura rugby. Yo, usangke Indonesia sangke poso ko ora usa pa karo de usangka stumai una bini katamo na tarana ngutu tu ni usa de oti pedeli au la ko referee na suba
kana posto da baka vida bium baka ba desta no brother Paul ke mai tun pa kuling gitu but na lewu na dong gitu saru tunggo au ka tumulang mo baka taisi bitan gitu bider na ken wa relati ko nui kurani ado don na doni baka tangsi di binaka ya na pedel na kanan dia stava mai na kana posto da ali posto te do kamu baka vida ila sara tumen bulu lewu na kada da yado eu tio sangue para casa mataka what I'm doing we roro what taking anu gula bakang kasni bulle anu mai refringo budin yiri ci wona tambongon e ken ka rongo na no contribution to your country ana buna au sama nanu me usa bito bakang ton ngito me usa au mai refri me bakang na kerkede ni brother Paul ken ka rongo sanga talnga me contribute less na nungu matentu no budini da ken na ngone enang gitu sengal nga na val di buli atil nga enang gitu pedeli bono sa dortom dan gitu pedeli wa mandital tunga wala di athletics awa no ko di buli ewan do biro may walata kan na cook games do tigres la wala na koma na medal system yan do talanga ka wa sa sangat tangan ko samay bangat tagitunggo so lako tiwa lako tiwa na referee lako tiwa na vikata leso na lumun ko dibuli na koma na medal system na co games ko samay bangat tuggo na nungundo sanga tingo ya me ndo buli may berto na match brother na kena sanga me ndo baka binata ke sona kai ke baga ndo na kasni di binata ko adora bital tingana na no inda sanga me da fixta me binaka me rani maro kina na len bonwa ya baka tasar na talano din no ga beta main na ni tutungo e wasinga ni pausagati wasinga ni binakata ni mateni gauna isa tiu no ngande man experience ya tiu na club matches and Albert Park and na vika so ada tiu ni rara anu sanga me voluta leve na bandida so na ka to ningito ba do tiu no ni rara and make the game safe make the game safe baka sandare tu na ngono ko apeli na kena sa lahotu na TV sa sinre no guntangan to na kai san lagi replay sa tu na social media san sinre no na lida ka persona ka no mirara me mo na numati ko na rota ni meki sa ona laki ko di ba bunti ke ba yan na ngonya pedeli singa tu na TV singa na telefon singa na social media ko san tekila tungo ile mo na ka turara sa ka tungan ke ba ba na matay ref na kay wa runga isan sintom ba ko le mo na ka. But that was where I ignite making no passion. Me usanga me wax sa bata na gito. We ervin ka tamber gito ra ngito rugby. Gasri buli sa karebu kino da bulang itu kana kabina ko na radio bulan do wata. Ya gasri buli ni boreta kon sa boy tabi sa na super rugby na kembali sa ngale buli da ko binang na kinalawa. Nyo ron tu kana madabi kipa na matay ningito. O ni officiate ka ni sa Landia na provincial level. Ron ni siya pa kasama taka? Sorry? O ni siya ron ni pa kasama taka may na matay ningito level ni bagay kin non da viti. Ni sa talabi taka may na bakatang city. May na super rugby. No sa ngole din na provincial level. Matay ni ka si ausingan itunga mi sa ngole ka ole bato to tingman na calls and under 21 to wala na suba to sanga radio talk sanga me uplifta na no experience sanga do lako bater so na referee leo to Stephen Croy or Rod Jepson or Semfoy wera le torna sini e no to na calls sa tia sanga lendo li tat jazz tale na vengi to lele we no vengi to we na we ando na uno buli mai kina ya ndona au kalunga ta saro pedel ya turango brother Paul ko ninguém creo vitalo se siang ninguém do half time sala kan ko biurara ko ndo liura ni rara liwa tu ngo na club games ale sarabu kan ngo half time la ko biong ndo moniti me lo kan ko ni puli santa betong do na brown envelope no guntel ni des ko na vika sama ta ko na kan don kavina kan don me na takakina ina ausingan nga nila kung misali la ko na senior game awa bito ko nung calls bito na back to calls to win pero ba to sanga kila na
na referee level ndio sama to vina ke mola dia pedel matani ono ule siki na sini moda na level ni nungu tanga ya sini moda nungu po kasa mata ko sek tek yo tu kon don gitu level isandi to mo na longo pedel ni kona mbaki usata ka costume kina na provincial level sa solito via na experience But kita lagi nanu sama vikila kira nandong dito rongo nangonya. Kung doon na nakawin na ni namay vikila sa tiko na vivang bauti sa tiko talaga na vendokay. Nanugusang atalam na may binak na ibatang nga din nubatang sidi. Meron ni kami mita katawat dekin kaya na nakawitan. Lip sa nakawitan na ka stop na ona like untuk talitawal level na reflekta ka na tiwini mataywal na timini visa. Bakandir sa discipline route we. O di so ni se bakilato na ngonea ar se gitu kina. Pita na rumbo tunggorin tunggorin Amerika. Na late esalteleni. Orto na tim ka ni mataywal. Nira kadir kem nito na se dona ka na bimbi ni bose na se me sore. Arpa tutu de ler tu maten turan gitu raga pi kolira koroi. Leu sar na be na timini presence na timini navy o tia sagit kutal na timini KBS na timini St. John Maris mandanga go baka tuntiwa ni wirango rabaka raw ta kana satura tuvira na discipline baka raw ta kana ni me baka tangisi isa naman kim gundo listawa so na timi man na taon da ko ni korlele and then deto na ba mo vira bawa sakati gua dutan na mindset yore na tuin alwa na korba babalang raw ni da vitar tarwat tekira but nira boy lewu tu na nondara lewu na bindi tamata era maliwa iretu ora na nonda to mai na sotal na bonua era sintu na korlewu den desara menda pa muir to no kasama se menda sa menda vitar tarwat tekira yes on an experience of sangalistaba soy vinaka, soy sini vinaka, soy da. Ya, ondo lios talemai na viakabi ondo me redeles na singimoniti, si singatam di pusota, nindo da kamay na replay ni gito, ondo me ndambetalo sa nendo warento na gito, o saraba talk, barongo di Graham talk so nga una no commentary, sa nendo sa nga mo redeles, puno da ba vinaka, puno da ba orani, baka vinaka taka, nanugo ba tangsi na mada mengo. Ya, so na ka bulime kina, ondo vitalo talanga ba tekiri na referee na unim bose, indo tano tana lawa o tia kim do lawa rara le da ni men practical o sangen do sanga tel tingo ya una ne pede le usam o le militar de tutu ba development of sa ni songo di referee biti o sangen sanga mo koto mai so na best practice mai na ve bono teleso me ngilandi me forense sangen de koto mai so na video ni na referee rongo me kya me kim do mai saraba bere ni bina ke kina ni mami ba tang si de biti la boleh usar gasri bulisa kerebuki na vital no na radio bulan 2 bata. Oni bagarita kacugor ni saya to cukup na tubuka di bakatangisi di mendo to pulo mandi bici. Ukila di nambole atal cunga bagale boleh punang nunggu bagarita kacugo. O ya di siakan di kaya todo kan taruh di rakabi ya kaya bagarita kacugo di dona turang tibi teroko bereni turang neta. O mai risotabi ko in LA. Sa tawir tegi buru-buru tu na taka wala ngango na pakatangisi ti kembali na ragabi eron ko chike budi buru-bura pakatalanga kina na pakatangisi talanga endo talanga rani buru-buru ni labo ere bike budi no biakani oni siamo cuma bombi bike budi na turbo na ngone lewa eron endo talanga no buru-buru tu ni taka na ngono mai muri ke pakau disulia to kina no muninti na ngono ni pakatangisi to kino ya odi so stale so na turanga mai no non daviti oni pakatangisi di bat sartunga mai uklan ne kle mastalai dolati ko sama bitkan to na vidana bag sawat yawan tukana se tunga no ngo mai Hawaii rondo bit no valeu masta ngomong nanti toro bital tigun mata sauti saya rusi ravula masta ravula virton ngoni nanti kem referee bat tumena ngaunya George von Mo timor mesuba ya son John Whippy levira ngona go sarame takali Albert Sandy virton ave kito sanga me votongo ya son be
referee kimeme ase o sama to ke o sangeli soni bitin na matini baki ngo sama to sini krosota ke James Molombiu parita kon sa via mai bakatang sidi o sange me lista lema o sange me sange tai kon FRU merato contract tai ko o sange no kambata da me kino ko na tutu ni ARB me rong tala kino ko sange muri mengorote ke na sotale kavikin tale mai Kabe ni tal mai bawalangi ya. Sa ko na British Army. Ya sangi Ya pass out. sona vivu ke o sa oli da kabotiani memboleta tigo o mai no watu talanga ngor mai vita na 97 o sanga na ngona sa professional kin ngito wali palata ka mersa so min na ndoni bakatang sidi o me tu mai na ngon go artu akana no gule executive in ndende na mi rawata ya. But I've always believed if you don't fight, you don't get it. Tu ke nandol le possible tamu tuna. Ke po nang ngaluwa tu na sindo na kila na tabi ado ti na numpa kasam. You got a voice it, you got a voice of content. So ya tal ndo na ka wala ibal ta non rabison, sa rabison bitungo. Au kila sarat pedil ndo ngona. Eliu ndo levu nangi to lalai na refe. Ngon sala ke ne bisobi. Sa lele nangi to sa levu na refe. Dona turanga so sarla ko ibale sa sinila ko lala juga ne tu nando tu ni tranam ni lavo di bule sona snack sona kakan sing tam na to na batani dona kana na whole day ke mi la ko tuma bitu nan me ndi matu bale ne mem sanga mi ke mi contribute ko nan me maten to biti na ke no budin direction no na mbula na tambangon na ngito ya nan na usutu ni biso me ukrechu wa to na rugby balbina ni so mi ke na referee ya dona sevens Rotpedeli au le kere na FRU orna lan clubs ngor rata tuma $20,000 na gate ngin do so mbi ta kima mitiko kem sangu no mbi nga sangin dole kare na to sulenga me rona katini bia ni sule manela umbalte me so mile subirnela lango non ro membuno me ngusi ni mbuno rembula to ibalen me la ko non ndi matu wala bol to kan suna kaka ni singa tambu na to na kawaya le kanaki na balate ni dona kan non sama tungo na one whole day non ramai posota tu na tonra ni singa sangat tu na kena bamul multa na gitu ya so na vivi sa usangen o la ko zakaba di net do tu sar sor do sangati sar nanga na songa ni referee sor do tu ni tu mai na western referees sor ko tu mai na eastern referees o sange ka virto ngo sindo na east sindo na west okay dan da kai vitiket right nang gitu na rakabi belongs to the Fijian people. The kunda may tawa sekin between the west and east. I have no time for east and west. Either you're a Fiji referee or you're not. Ako talibin na politik ya, remove it all together. But new sanga mi kime mindo ba tiwa. Yang go sa lako na gitu ba sa katiwa sa professional sa bakalew na gitu na ngongo sa senga na bimaliway kime mi ambula tamay na tamangasi. Kani ni tula ko nandi kitundo tingombi la ko tula biwal la ko na unang gonyo tina wa tundo na matu wale mem la ko tele mem tingombi pa eto kimam yo no ngon go sa very professional ngito sa lele nga to sa to wele da kaya sa sindi baka na bulan vi maliway kimam ando maro ta to na wingon sabi so nga ngona ya pedel sa ngon go sa professional ngito. People are more inclined to stay with themselves and what they do on a personal level. We are very community oriented. Kimam na tamangasi, kimam na si ref watamay na ngona. Pero sa boleh buang kasi buli sa karebuki na vitalo na kabi ni wengkarapatin time. Na nomuni pagtangi sidi na ngona dapat ni sanggay landikin na buru-buru lebu mo nili pagtangi sidi nale. And doon na mati ni tu, siya doon na sot-sota lebu ni lebu itabikin. Nagarat pedel ayaw kalungata na una may transition kina na gito man amateur kina gito somi may torto ba taw na tutunisiyo na FRU and na turang Australia na no Bob Chalana our referee to kan na sevens na hik sevens may level ka ora ito ba on endurto na turango durito re what to ran tabeti aw sa gi of ta ba na nunam da sir can you would you mind come and pick up this chair. No, I'll stay. No, you come. I'm about to go to the field. Sa utin kita usangay tunogobyo nyo kuya turang ni wala gini si serne and tulong ko ni mana ando attach ko na mana tundo ko no tu tinira
Saya utan itu sakit tuno babia. Do you want to come to Australia? Talita sa kawita ko na nung kawita ko me lang me indambe. I said, do you want to come to Australia? I said, for instance, come to the Warringah Sevens. Ana 97. Mateninga na may awatu wat na Fiji team in 89. Si coach kina umbia wat the Max Olsen senior naman dia. Ana 89 na toling gitu na darbora tim diviti Flying Fijians awal atu muli buli na so na kan referee may New Zealand tulas may Christchurch au may Blenheim kitu ngole Wellington kitu ngole desan may kala dia na mateninga na may lomay ni walang may batang si na 97 kero long may ke George Formore kero may batang si di na 97 wala stela ni Vito George ngole sa Adelaide dona 7 siga ina turango sanga iba uno ko na nongo zamberak angeli bala tati ko na FRU na referee ni Vito mer sarang ngole la kemando mai na 98 awa ngole kin na Commonwealth Games mai Kuala Lumpur awle batang si di kia na matani ngoni biti me lagi batang si di na dona Commonwealth Games nonton me olah telangan na mai Manchester na 2001 ia na 2002 shot kan raw ni wasangol me Australia to ave tarvio me viti atau siang wasangol awa ngole talanga kina wata uta kan HSBC sevens ko sa do tingo kito te uno mai na Westpac Stadium mai Wellington dona madao me kia mai dona madao viti mai luskino viti mai suva mai dotal na madao mai Brisbane paglingangat kino viti na video da kaba sere ko sen dar sarabat ngano na social media na 2000 na kena tahu buta kina World Rugby 7 Series HSBC hiyo ko World Rugby ya ne matani ngoni viti no te buta ya sauti bango sauti ngoro sa bulwa da sugaro nambak along na kursu gatol ya na nungu record dawa kanda raw nga pede le wasingan ngoli na Hong Kong Sevens ndo na watan ramon do ngoli kina ndo na ivandi da to da kabe sono senior refikia I hold no grudges against that. That was it. I've enjoyed a lot of things that I've experienced in Australia. But in the history, ada tungan FRU mertuba kau tahu na the best referee. Gay dona turanga tu ko ni personalized tactic ni buat na invitation. Ang gay mekila imur ni buat may ref tak na American Eagles o team ni Hong Kong na Trans-Pacific finals na 1999 ni siya na bisurated to na FRU to bring the best ya ko na turango ni ko ada tu na ba personalized tactic ba ya na bonu ang sa morto sa siya talibin ka men dona referee ni biti ngole ni Hong Kong kalungat ni gamay tora na World Rugby na Hong Kong Sevens hanggang ibatareki no James Molombiu mela hotel it's in the past now it is what it is but like I said we can't dwell on the past yet to keep moving forward but maybe harap mugorote maybe so tal na nondangone na nonda referee ni bito na nongon chuwa mesa sangay this is why na ko na CEO mendo bala ta kana kago kuni la kwal tunga bere na player total nonda to referee so ndo mera lombility ko ne mera sangay mera dambeta ne di tu di bakatang si di na IRB meka kuni menda kunda fuko tumba na rakabi kena na refereeing has to go hand in hand kaya kan bina kan batang din di bakatang si nagilibina kan gitu at international rugby so ko yan lang tambe tu tu ba CEO has to be a person that is passionate for the development of Fiji rugby kaya kasi nga nabango tunga we'll go back to the good old days when the focus tunga na player but na officials kita sabur tu official lawa tu singa tigo ni nungget tambe ni kena ne batang di bakatang si David sa tongoro te talbengan nangon David was a sa tutelangan nangon ngo orang tu ni merra sangai merra biuda ke merra biuda ni IRB me sangai merra libat tangi si di na batangan ningan ya binang anak kaya tot pedil na bono no te utaka main na HSBC 7 siya na World Rugby 7 sa tu nangon ngo usa ulay ko tabi talanga may usa ko lang ni maten ngono lang ni America ko ngolan ni Kerry San Francisco do nararamay San Bruno ro final kino Samoa pati kay American Eagles na Trans-Pacific usa lang ka mabida Tonga Samoa ngol sa rin in Cook Islands vital na nuwal to sumutel nga New Zealand sambo raw ni pinakatal Tonga iya pagka sintodo ko sar may pagka te sambo ron taw na ko James Molombiu sambo ron taw na rukolungat ngin basay Roma na World Rugby Sevens
le bono ro sala kina ya vi mama benga di pura-pura ya usame toko Australia arut pede le usanga isanga na bono wasin loko bono ni gitu sange ngande tiga no ba saka to sala kan va di Amerika usau TV Europe ke demais usau TV England todo sa Amerika sa boleh hagi waktu na mundo state ngori na north na border bate Canada no muti ko moni ko bat land na ngona ya na pono sa pa ko tu kina nang gito inang gito tal nga rut pede may na mindset ning gito may pakararota na ngumbule ke no vi malio bitan na kay walay no understand tekir na vi kataleso na zakazaka na mbula rarampa ana disiplin ko tu man buturara ni rakabi na baka tagisi ko me buke bakale na nongu ngumbulu tike ngumbulu ba matubal na korle bo sira ni klati ko na seria be baka to New York New York London na so nimbule ya sambo baya ye me kime membula rata tu nambula ike asa mondo naka ya au kati au babi na bole na nongu experience mai na Fiji rugby ko me buke wale mu membulu tu endona maten tu le bongo endona korle so le bongo na nambula na korle bongo Sydney. Sabo weekend ruso lu kabana miniti me ono nakaloko enda vital lo chugo ke ngas nibuli sakare buki dona do bok tangisi di kelele busar melo to bono lo mani bicho bok rita chugo ongo tumbu take mai sa rongo to na vida na ya lele busa tu tugo sama Mr. sakare buki like di tolati George Fon Moa Ioane Tukana andona nongu nganje Albert Sandy na vida tale da sa kilatur dan ra pagita bitu mai ya da bo bina kan di ramai bulungo di kenta na utu juga di bital longo kla di do bina kan da lebro ngona santa bital lo takatu kana ragabi ya ngo benda sa redi romandadi da bital lo man da bate ke indu ando tu sar tu kan buku di pagatu le wanta rongota so bir lo bir po satar so tabi tukan ra vida chinan ra vida so tabi pu bate ke tua rasa ka bangalungol daw sa bukila tungo na so na numuniti ka buma so kati nimbia tungan na kango. Nimbia. Na ngono kita wiki na tele lia ina bermtangan gitu so mi kima mi siang so mi ngani ni motoka. So mi ngani motoka la so bu la ma sa ko na kemu pasingale we provide tang na host sangay bina kan ngono kim sama bi so mi kina sangay bo so mi toka awat kata-kata ya bito tul nan raw na referee roya 150 na ta judge $5,000 ko na photo official ko mendo kawai bu mayang ato nila wa nangilawan wa ngoy bal singata mo sa bulit ka to son na ya na viso mi ya na kaya nila wa sinila ko may buwan na FRU tarik nga may na gate taking salang nga may sa fimbo ko dikita na expense ni referee na bo nila borong kayo wa so na union ana nuwa kata-kata ya ngona me kuni ba ko ngai kina na FRU mele to bangaratal mana ne labo so it became part of the game's expenses bimbo ko tinga me kina kai wor sange was in a host according to the percentage that they have na kaya raruteli kimem sin so you do it because you love the game na no mo passion au ko tatam na ndoro bital na no what to bakatorngi au sela ba yo do favor ta so team to na nungu longevity na referee rotpedeli na buna because my loyalty is to the game okay my loyalty is to the game ke ba ambe ka me wasini loyal na gito ke ba tamba kinto na no ba tangisi ke se ke wasina tanga ni bulan dinde en muturara ni ba tangisi baleta na ni salah me ba tangisi we ko sasya na no team you don't have any teams na no mo loyalty la ko na no mo ba tula wa bondon magi ba to ngabero na team ke ba ngabero ba nganga sesya ye me ka kuni ba to 100 for the nganga or the nganga me say but I do understand in the bigger world with the bigger boys in the bigger countries politics ko ato na 97 na na ko na farlo ba ke France sebi talo tek tu no ko na gitu ako intercept ne to ake o chagi kadibile sumai kaya winyo bitia kaya nan ruko no France but those are the politics you will experience in the in out there in the bigger world but going back to mutarong yaw membata na loyalty that's why I survived for long no sama watang city my loyalty was to the game not players
Nige bato wir na timi ke ba mer ronganga non ro ba ro binaka se bato mer but like I said, ke ba mer senga na nung longevity ke singa ni kasin den desar. And like I said, I already lesu au maru takabalew that I contributed to my country. Nangon nga sandon me sa ngolekina. Gay secondly I left at the height of my career. Wuli may ba level we John Eels na kapitan ni Wallabies. Kuni ngay zingu may kuni ngay retire when your performance is gone down. Yeah? And today people still remember me for that. Matingan ni nasotan na sini airport. Okay. O se ref tu ka. Tuli sa ref tu nga na lomo ni more. Do people taga But that's how a lot of people remember me. Okay? Na una top tu nga kina usavim. Yeah? Sini ngay so weekend sa ngona ni reng tu se vetu ngay loma ina no to performance kinam to bagani mulo sa to so budi sangi law sa sini lebin tali tekeda sara lai sar libas so ni kenta tal but ninda sa ngona ni ndo reng usenda sanga tu ngam de tu loma. When you know your time's up, make way for other people. So you do that in rugby administration, you do that in politics, you do that anywhere. Make way for younger people with better and brighter ideas and people who can make change for the better. That's one of the drawbacks that I find in society. We want to make way for people who are more passionate than we do. When your time's up, make way for other. And on the Malmulum already in the Fiji rugby. Or Bitan no Katiwa. On the Kauna Moti Mr. Rambuka, but the Fiji rugby belongs to the Fijian people. Basu live in Hawaii Kauya, Tarakin and the story in Nakabo. Mesambasu Levi, the Tarakin do Navalevo, me multi story, so Navalin boss, conference rooms, gym. I'm going to give you so kind of mindset. You read that once they want to relate themselves to things that are new. Pero sinibela ko tunda na doon na vale ko sa bola tukan ni kasura. So lang tanda na masya sa ochiwa. Yung bite kan doon na vale it's going to change the mindset of people. When you change the mindset, but the brain control that na nakain. Sabi na mindset na kaget. And that's I think that is the downfall of Fiji rugby. No one has the guts, and no one wants to commit themselves. You change that building. Opinion now. As long as that wooden house stays like that, Fiji rugby will never change. Hindi saya tu cukup sana pisau na ngono ko. Kaya pala pisau dito ngono ko may pisau to ko sir. Na wala pulo mesa pisau tak. Ya ana nondar cukup na kasi puli sa karebu kita kaya dengan diko. Okay lah nindo tu na nonda highs and lows in whatever we do Doon na nomuni worst memory na nomuni referee zabon bekan to na rara may bichi pa kami sa ando very hostile sarangan na nomuni do ngolekin. Do madala taro ay dibike mo. Hindi ka kundi manduata ka na tuko na may. Ona kere di kementuan ko tobu menetasi untuk sota na kangu. Nararamen dalwa au dorere bakabale una lagi bakatay sidi kina. Boleh na security na visa sa una rutungan na visa. Yo tuna kangu medake ndo dendre to kana ba mo na nonra pakasama na nonra mindset. Ya dona rara wa senga wa dona ona wala referee tekitelew ke netasiri o tenge maninganga kina ona netasiri mo ya onge me beta kini wa feba tekirto wa sa o ba ta sina abandon ala sera ko tunga mo na timin telew nang wana bital nongo ni wa sinia disalaw ta kana try ne sunia sev when ka uredo ya sunia sev sunia sevum be kana sunia sev na bol o pakasama ta kasaran nang gitu bad sar nga sa lebu saran ta mate tunis ko nembak ya mana nunggu redo ya pedeli na mande ya tu bola kaya ko sembernin tabu me touchdown me vorene na do tu sambiling ko lestal mai na tim ni netasi game tabu ko sa tabu short of the line If tu me pono ona sini ona redo nga ko sa tabu
Kuan da so kata kuan tongge da membutuan na tim na tasir tongge biling ko lesmai. Ono ge mentabo kino ko sanda po short of the line. Sunya siya. Iya. Ana ya nagito ya usa otin nagito sange otin nagito sa udan city. Or sange deti ono gutta jajo yon tukana at ngome Hawaii ke no ken bulibo. Kerkere tuna i zek kerkere menda tu mas manda be choba. Ni tu sambu. Asa nada pa yato. Ke kemnis nikla na pressure sa do tungo. Ke bang bang mai no tele kenda ngon na ngalo iwai. Vai intin. Usa ote hier tumas. Itu sama mas. O ngai terero no tanja jorosani ni tu trot pedil go sini talno lasungo. Rosani ni to ra na lebu ni on ro re. Yang batani na security is ni binaka lewu na wakang gumada ke ara la tuyane so be na wayni ran ngulutan singa tungar naka len vonu war tali takto ngito tunga sora la ya naka to meda ke o sama ni ka be na fari o la gotondo ne bola usana sinlis to la na first time stanga ondo itu lebih tahu sana singa teleman tu ni lagi batang si di mai tasi do be suspend ke ya do suspend ke ya o sana sin la ko I have a family. Sana nga sange kinda na FRU sama ni main taruh tu nangito kya medo ningay mer to baka binakataka medo nangito sama sako nga mera sama izakat yung ile oli baka dilo isar kina baka lew nakawta ka they said I shouldn't have done that but like I said I have to speak the truth. You have to speak on my I don't hold back if something needs to be done to change or save the lives of people, and that's what I do. But kuning gule so bitaru kini mu sa yang usang kita tu na totok kan gitu ni tim na itasir na ngono go sar turu telngan lebu na ngone ra la tu na bango na be korle utal tu na tim na itasir we so sarwa gole but that change needs to be done and you need to speak out, you need to speak your truth. Sindan indan lagi tamu nakatunga so nakawa matin dan lagi bindo kay itu you have to people need to be taken accountable for the actions. Some other some source nangito. And the worst memory ko ada talong na National Stadium na 95 Ewan don muli ref na final au mani kaya siya sa was hostion don na kay no muli sarap to. Yeah, but we all learn from that and then I don't want to go back into history. History is history. But history is there for us to learn and to move forward. And like I said, when I first started, I want to make Fiji rugby safe for people who really wanna play. La tumatarabi may what it takan no talent din gitu. Pero kuning kerang main gitu oleh tunga no buku nire and but nira reality ko sora la ni. Sini bini gitu rugby din na. La tunga ni merle wasata tu na koko sini rong kau titiwan So that's basically what drove me back in the days wala mo na butura ni gitu ko ni nikileu tu kina ya mo na ngonongo dinu sama yang bag rasul ko tungo Australia le wiki mo ni se ni dondo sot pero ni matinga ni tarun de trago ya oni se reftunga ya pada tatiwa I retired when I was at the top and that's how people in Fiji remember me still even to this day. La sabule udah vitalo bambu tadi sa daru atau betal cengam dan mon daru vitalo na kay ni vengkara ventintai. Oke daru vitalo taka cuko. Siya kan ni dan daru bakatang sabako. Enda singan darang kasi buli to ko buni wai. Oke buni oningas ni buli ya oningai daru bakatang isidi. Sombe karena tu nangononggo so nangon era rong cuma so na turbo nangon lewa. Era so tawo tu biak so nang kita ni bular beli buli so na kurbuli lewu singirao. O kani o te rogoberin o James Bolambiu o kemuni lebu tale na nonta er sawabu kici buru-buru tu sarabagi labo tale tunga en reberi rano vaung geta mande indua kebakai nanuma me na lebu katang sidi en ngito ngona rugby na sambe ko ni narani bagarita ko bua me na vaung geta pinakin nailon en kabina ni kuwa se rugby refereeing is about managing people. Kebukan duo iko, you're good with people management skills. You don't have to be a school teacher. But like I said, that's what they do every day. Trying to manage students, right? So probably teachers have an upper hand when it comes to refereeing, but
complementa kana no dagadaka no may watang si dino managing 30 students and 30 players and managing students. But you don't have to be a teacher. Kapag kailangan ito ko na people skills, then you can come forward and be a referee. Ngom may victim na nga, doon kan binibigyan kasi ulo do kabi. Nila ko man di may ref, libo na top ref tungor rangas ni buliket. But I think we've gone past that era. May parang James Molambio is not a school teacher, or David Tarokoriven is not a school teacher. As long as you are good with managing people, you have people skills, and that's there for you. And secondly, about to me what it's a pathway to earn an income, kila. Kalau ngate niwa full time tunga may mga sibul na referee is just a sideline thing. What do tungo Australia it's a side hustle. And only do that on the weekend and when I'm called upon to serve Fiji. But like I said, sa taka may bakan sa contract tungo na indong dito na flying Fijian Rua. So there's nothing stopping you. And secondly, it's for your country. Fiji Rugby advertises Fiji as a country more than any other institution in Fiji. What I want to talk na parang cuma terang na prime minister alvin nak basukan na wala tarakin na wala because rugby belongs to Fijian people. We do more advertising. We unite Fiji Rugby unites the country more than any other sport in Fiji. And I say that unreservedly. So it's time the government, please, do something, tear down that building, put it in Donacavo because it's going to change everything because Fiji Rugby, more than Fiji Airways, more than all our institutions in Fiji, they depend on Fiji Rugby because that's what unites the people of Fiji as a country, and that is what advertises, promotes Fiji to the rest of the world. Na boleh besar boleh wal miniti meon na kolok na tubulang ichiko gas ni buli sa keraya buki antara tu bakatang isiding gas ni buli bukan di desa pasang bulan baki na Maris Brothers mai kau di kuila bakatang ngakin na mai Australia na bunar sapa itu kina na ngono konto sa kamatan ucu sino muni tukutuk sember ni tangga itu na no vital no na kabe nang di kuah masta buki. Pa kung kitikin na nga na sa tunggo na bonwa na bese bura ni parang timu na kami ni wikim ni na tunggo na bono leba Amerika dano mo tiyo na nonta bono lo mandi obiti kila ni ndende tiyo na mbula may nonda na nonta ilawo kundi kimo domi Amerika ba rota kito ko may biti ikuni ule dabir na nonda tu ikya nende sar tiyo na mbula na cost of living so na ngona kembo so to na sispe ni wo voto weekend da soli tuwa ni marilibu kina nonda en na bandu business o klam ni so na ona menda lana talangambe kuni leki baka tumbur na dependency theory and the dependency mentality but so na ona dano numuti kuna nonda banua menda ka kuni nda mai sama itu sa nangul da viti bato viti na siya bandu ni nangul da weekend you don't have to go back and live in Fiji but you can always continue to contribute back to your country na budin na huli, na cultural events, na gito, kinabi kataleso. But ang takleta ni na ito kaya no the team ndo lakan ndo li solev takira. That's so important because that's about relationships and that's to be ndo na ka mabri da wala weekend na human relationships. We need to nurture that another way maliway ba kay okay kertal na boni tamasan tamay bulo wat reviti. Menta saka bata da bilo man taka levu na kada saka bata da muti di bata balta te ana na pina tukina non da sila non da physical health non da mental health babi ni netu ba bulang itu na sona linjin so pinga tamay bol kambul tu sana go ya ente klati nga ningo sini non da bono tunde ya non da bol kambul kino wit and that's where we feel more safe and so at time dala sot pa mata piu kani dali sot na lotu so na pono because do na kala tu na na mental health kenan to mi bita chunga na physical health but at the end of the day we also need to nurture our mental health is improved when we meet when we congregate when we when we see each other every now and then when we sit down and network and talk about issues. And that's how we can keep going, living in a foreign country. And always remember, we are sons and daughters of Fiji, and Fiji will never, ever. Sa ating kung nalaw ratu, mesana
Mesana toro weekend da menta sanda visa free and dona ka na law ni matin tubongo. Bambi ke banda bol kambu. La tara chu na romani ke to bit in taba mi bit tagatiko. I think the remittance has now become a major income earner for Fiji. And I thank you people. Come to me American Gori community to say urubura. In the kawi pa la woti and the sakita tigina in the marreti kun dana numati na non the bonolo manyo with din sanda mai tu and we matin tu tan taleso. Turang kina marama terbu kina ngone lewa sako ano tepital no ke ngas ni buli sakare buki ngas ni buli ando di pakateng sidi kili libu talang amen non the bonolo manyo which kim sabo buli binaga pe kemuni na buguni no muni ngauna kelan dan total mbaka ngauna dan game vital no ro sala lombo mimbi te ni kemuni ro no muni toka dela seru setoke langi kabakatalang akina ve luke ernabula Rasiamo sarciung mai Seattle ma parita ka di dona turangan do wakatang city re binaka na turangan ro vital no cingor sa lolom tu ni wike uni luker na bulo klar nan do batal ngabe ndong gito ni anda wakatang city batakir nan dona ngona rangali saraba listal nan vital no kim sa bo di binaka wike uni ngas di bulo muni sulia no muni ngona menta mai vital no anda bata kona radio bulon do bata sa bagano ni binaka tu na kalunga cingna bula kena mata bale ni mo ta manda. Valeu, mode.
Radio Bulan Dovata, Mekauti Kenda Batamai, Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Gai Waseyani.
totokan to mnibi pama rute kiame bertu na mati lolo totokan ngun ndibi en eka di bingara bi ngai tapo naka sampai bota par non bital no gingas ni buli sakre buki top whistleman en non tapo no mane wichi bina ono en diwa na miniti sa ba bi naka taki chukuni nda to mai ne utu tini au non debi tokani en eka di bingara bi en dai abong bulu chuk mandangani be Hello, Mr. George DJ na tanda babalang na turango arna andra be kemuni baka pinipinaka tayo chukuna nomuni siya matokamay may Sacramento ke na nomuni bumali na kabidibing karabin ni dai baka pinipinaka tayo chukuna nomuni siya matokamay na urang ubu ke kemundo na marama ubu nomuni sana ba urang ora na kabidibing ni ko bang bultal chukuna ba na kangu tau mafi ke kemundo to ko sarana Leon ya sana pa urang ora USA na kabidibing na kanibing karabi ndai serta rabako nonu kemigni ke chugani kina sangi sukutu na takataka onin to ba chugana radio bulon do bata manon to puno lomani wichi kilani ngon chugani bogati ke bogo singin lebu na sigile binangani kuwa begitu merke California so saranga sukutu na takataka renre boles chugana robi mata bubale binaka na ka binangani kuwa so sangkali tiga buta tunon ren rembongi ralei lore toka ni o irana ngasi ndabing karabi tu kubira sabo di binaka chugana non devi toccare na di qua Golela ke Gilman muta ke lasa isuba ya bala manda abala kana bongi ya wandina au kadiri kobali no mundia esamu eu tomu sebolai na enamu Solia bua menona, mino tomu esinomu bolina. Zona tana baka sama ngalili au nambiwa, menayado na mauna selua na manua. Nana numa bolina na edamu isanomu dia.
Radio Bulan Dua Vata, me kau ti kenda vata mai San Francisco ki pura-pura. Sema mai gai wase yani. Tutokon to mo ise Mikeli kirto no mati lolo na kabi binga rabatin dai radio bulan do bata sibina ono na tini kawalu da miniti bakani au oti kuno bina numi na sere na kabi binga rabatin dai au bakon bulan cukup itin na Quentin sahabat taka cuma me bakon teota na nonggu na non rai lolo amma vela seru satoke langi saloma sartu yani malevani ke Newtown na sino ke mai minangoni asasa malo bakon lebutin na Quentin mai malevani sahabat kan ini binaka cugani tinai Quentin vei kemuni turangan ita la seru satoke langi mai Antioch na kabinang ni kuwa bahkan nui binaka nui tak ni tingo micu na marau na untuk seleka kambura kami malevani na kabinang ni kuwa cuna baka sama ya mai malevani awang bulu tal cunga na matubal nang garau wana ngoni turag nang ngoni sau erna andra awang bulu tal cunga vei kafua ke meriani lalambalabu kafua neli ko cunga ngonongo tolopina baby mbila mai Frankston mai malevani abaga nuni binaka tuya di bekem tu pamimbi cukup be nunggu momo Joseph lalambalabu baka nuni binaka na eka de bin karabi ni nai waktu lagi na be na kangu go
Hernandra George TJ. Baka bulo juga no tinailo may sek sa baka no pinaka juga di tinailo baka talanga kida bay George TJ Hernandra Kimraw nang sa wole na bitokan ni juga na kay pinaka ni kuwa. Baka talanga kina bay Skeli si Ruzembe ay bola tangani pinaka sa wole usa na siya machkumay alay siya ni Tavay labo ni Ozzy labo Mosi labo ni Merika labo kami nga baka tegi kemdo lay baka talaki na be Marcel daw lolo mambekan go may naon tamu may lambasa na greenhouse when numiting na serbe hindi ko nesi unaisi voli rua ke vasiti voli rua and lelin be talantangi girls hostel may dabu lebu may no sorry and ekabi ni bingarabi and ekabi ni bingarabi ni dai ono pambulo nga be Alfatina vaka nuni bina katuen bi kemuni marama naita ena eka bina ni kuwa Alfatina tawake sia matal tsunga mai ndolo bonongo merke naita bina sabule buna bitokani ena eka bi bingarabi ndai ya antasana rongo sertu ni go vaka malua esa na ni semberga di dana ngai sema watu kirto na songo lutu benaka New Methodist Christian Fellowship ya na dona ngona leka mongo ya ba kabiri benaka na bugu ni bito mande na kabiri bin dai ke bakau ni sa los chumbekan memuni angona serere yang amuni sa taki sar chumbekan ngono go nangueka ko taliba madera taki mandawi nene lesiana tavai nice natare nene mbura Poema.
Turkan marama terbukin ngon leo sandil sarra totokan na vito kadi na kabde bin karabatin dai radio bulan do bata yang madi saluda kerto na mata lo totokan na we kata kata buren dela no kupula weekend na kabde bin karabatin dai sabu rusa bul kawal meniti me pitu na kaloko nda sa na baka na mata no programo baka matawa o ya da nunggu cisu nunggu benua Arto wan pitu pata na program gon na song loto New Methodist Christian Fellowship ndon family table talk na wakita bitu yani kina randi ningasi lebu arece lebu na ono en kabina kan dibing grabe dinda ndora kana nugo poko dibing nakata kan mai bito kandi en sige bina kan dikua en datu ento nang kemi soto tale en singa ni mata kami to nanguna ya we upedil nobo no munin daun dibing grabe ko sabo rita ka chiko ndora kan nugo maru ta kan bito kandi en kabi dibing grabe en dinda gay suri cir chiko no kamuni kerto to saran bio kani onikila ninge siamo tu mai bukan untuk orang share untuk kita lo tu bukan bumale dan kami teman dan di sini mata kengon mata nganggo dan sana bukan nama tekin nonton lo tu bukan mata tawa
sabore taka cukup lebih kaget dan daru taka buru-buru ko dona ngono na tapa daru nangalenduri na matai koe mbuli ken daru non daru turungan lewa binaka daru sumi taru nabi ka todo ko sar daru bagator na buku na mai mati na ko belatai na buku daru.
Nungu Chisu Nungu Vanua. Warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA and a radio Bulandovata San Francisco me County Kenda Vatamai. But she refused to accept the fact that he was going. And I believe most of us will feel that way. It's like, you're not going. Like we deny the fact of everything that is happening around them, realistically telling you that it's going to happen, but you don't want to accept that. And that's what she went through. The moment then she realized, and for her to take the total acceptance that he was going, was the time when she saw him, the casket lower down to be buried. Then at that moment was, that split of a moment, then for her to realize he is actually going. The acceptance of reality of things around you, it's very important. Because they are the signatures. They can sign for the change, they can do those change. But pass on kina, everything is done. Because it's quite a long process for you to change. I believe maybe before it was, but go, you're going to be like a kinito, you will to be a tamani process. Taman, and the Lakutalabana, we're in a lawyer, and I've been a Katamay Levanaka. Yavinangan is a bone driver. Before I drive, in Sisango listen, I want to Basingan gate Tombalimai, Peninsula, like a carrot chicken and legal aid, Tombalisomaya. So I'm going to Sandoya de Valesa complain, who to complain to? The Kango don't miss a Dakanangonaya. The Dakana probate and a row. But then in a langang on do we came round, the next of kin sangas and a take over. So it's better to do the probate now. Okay. When the two of you still there. Yeah. Now one of the like him roll with the Kamskin number property. Was it written to both of you or only to him? Yeah. To both of you. Yeah. Okay. So the probate will help you to take over because he's no longer here. Talagay ako sa in mind doon na lubiyan ko. Kito sa may walay po ato chiko eh. Okay. In a probate nga sa nangay daka-daka kya. May bibu kibikito na kaya daka-daka na people work there. And may baka na back. May baka ni volatar, right? Volatar to give you the right to have access to everything that is written under his name. Oh, okay. And when he passed on, how many cars you had at home? Induwa nga. Okay. Induwa nga na motoka. That's another story. We were at the gym. And we had a big event. Do you remember that day? Yeah, she remembers. We had a big event at the Dome. We were at the Dome. I think it was a New Year's service. It was one of the big event. And I was sitting around. After everybody had gone, somehow when I looked to the far corner, I saw her standing there with another lady. So I said, Auntie Tor, come. So we came, catch up. I said, how are you going? I said, I'm waiting for the bus. And your car? It's at home. Oh, okay. So, I don't know how to drive. I'm going around in the bus. And I tried to go and learn how to drive, and they told me I'm too old. Going to LTA, they say, no, I have to get a medical report. I said, okay. Pray, we'll pray. You need to drive that car. Your husband never lived behind that car for you not to drive, one. And second, while your husband was still alive, you should have started driving. Well, we did that. We organized, and she went for driving lesson, and she got her license. And I've always shared about her because she had reached over 60. Then she managed to get her license. Don't wait until you're 60 to get your license, or even if you are in your 60s, it's never late for you to get your license. So she managed to get her license on a first set. That was amazing because we had some able people, like younger people, that have to sit twice for their license, for their test. But you can do it. Weekend, in the same bullet, you know, in the weekend, the live na sa trust to Navira Nawatina. Try and be part, try more bully, ability to Namaka, Kakudukuela, Milkwan, and Revertibility, don't know, and the became royal. But if it has to be him, then you need to be more able, like what she said. Every time she was going in the bus, when she got her license, now it's easy for her movements. It's such a big help, eh? Well, that's Auntie Torika's story for us to hear and her life journey. And it's it's just amazing. Now we will turn to Auntie Ndiamba.
Naundiama from the beautiful islands of Kandavu, like what she said earlier. And she will share to us, just like Auntie Torika, her life journey. Auntie D, if you can just share with us the family that you had until what happened. Just follow the trail, not into too much details on what happened in between you two, but the life together, the life before, the life together, and the life without. Antirai, also tamana turangango. Turanga rervinaka, turanga leilai, turanga kokotoka. Turanga rervinaka, kero sota na balindanisi. O sinindo tukuniala taka. O yo sinindo ngunu. O yo laku tunga, do ko tunga na mengu coke, mengu juice. O sangindo laku tunga beto ndo mamarau. Ili o ke vono da batak tukina songo mo laku ngamole. Mama Raustu, Dandanistu, yo sangat tumdani klan Dandanisi. Irang gendo balile ya umbatani yo sini klan tu Dandanisi, batong gendo bela laku tengika. Na mama rongan ya longo. Kero sotong ni Balandanisa, tek weekend na nero wikilai. Kasar koya reda na itampa iken, na non itampa na sutia. Atek besar kini ro wikilai. Yo ya udah kata chiko i rangango, na youth employment si chiko i rango. Sange satu chiko nero wikilai, o sange wakilama ini. Ko turanga do mateni toka. Eu lotu chuk na Centenary Church, na ngona me kime mindo lako nikina basongo ni bata. Me kime mi betu kun taka no mitau, e tapa no mitau sangi do kai chuk no itau e do mateni. Lebo na ngone do baso stata kia, wir sangi do kai chuk biau. Tosu chuk ngan de iko na bukia na bulangori me bisau me lotu. Yo kero sana mane via ronda kanamba kina nero vitau chuk mai kero sama ni viotini. Dona lubikera ki tos chukine turaki. Tos chukuna nero viotini. Balatani turanga do mateni. Dona ngona sabu ko mendo visto mga sala ko tu. Gele suka mena moni chikere nona estoni bondo bondo. Melaksar FTG. Va chukiana nero umbula. Lesime otamago sa mengas nibuli suba balatani bada mai. Mate sama ni komi suba me bola ke balimbula. Nangon sa me chicken o tamango i turaki. Sa sini donasi sa senta robarao sa de muriko angela turmayo ni tota sa de muriko ya kabi ko lako listal no mundo iko na sini ko chirao na numbitinani au na garabirao numbitinani. Iyo sama ni durtika ko sa tangi tu akibeta tu na luviana ne ro lumatua. Sagi kau ko biau taramenon to suitcase kento sala ko ibale yo tos chuko na nero biotini kero sama ni to kisara i non na ponor to chuko kina meika kero sangi bibo sa kital me tura kindona fletika kero me kero sa me so na renta kito sa me chuko kina yo ba bini naktakana kalo nangone kito sa 2006 kito sa bolendo na vale stare na rere. Kito chiko me na rere, sa to sar chiko na bakini bakawati, wad sa me lengo ro na nungu tumbu-tumbu. Lenga na nero tumbu-tumbu yo nangkasingo ndo wale ka bitamango. Ro na non ro wikilai bakanga ro we tabaleni se ro ndo be mo city. Yo nangona sa me ali kino tamango, ate kubutala me bisa utalanga o ni tota. Iyo ba bini nakataki nakalo na ngone game tek bu bisa ukina o ya usadi ngoma na songlo to me chukina ngo o ba bini nakataki na nakalo balata na ngona o ba bini nakataka nakalo na itubutube solia na ngona me lako kina 2019 me lako kina i Iraki na ngone lako kina ya Ukonge senge bakan dua na ngone melako kina me sadakaba mai na will na next of kin me dakaba ke tu mai ge ka ko biao iko me marorengo dona file ko tamai bita bina kana lo mani katokau Angge ba bini bina kina kalo astag ne da borosa no ko bakana nanu ni sala ko chuke asa o chuchinan lako ya na February talanga ya no na singni sudo na 21st
Au vai bini binakta kina turanga ni pakai tu bala kasar tunga ko na nona baro milako. Hindi naman ni tamata ba kutumbra raw na turanga go. Ya na ngona milako kina kito da ka vai binakasaranga na na sing ni sude ang bakili musanga bulu. Vai bini binakta kina na bulan ni beli utaki na kena solituani teba kito na keke teba kito na kakana sin sude lebu. Sige bakan dua tala mi kito daka na nona sin sude turango. Dona kani me marota ka irna we kanara la ko mera enjoy taka na sin sudu. Kima misanga ni klaya sa wote chukni mami be tala. Na wote na sin sude ame kena sin kandua. Ngole tala ni na makombungu luvena na ni rongase. Me koto chukia ni rua na keke. It's a farewell cake but kena nona birthday cake. Sing ito bro tu nito baka na ni sa farewell taki chuko. Na nito tata. Na singa baru bukan go. Singa lako kina na nito ta. Ayo tato mi HQ o kabi ko ya kita parents interview. Rose primary chukina rua na lubengu. Ocha kita salah ko. Sa solimena bandoni o lako ya na Friday go. Na baru bukan. Doda kita laki na masu-masu. Lau kero le interview na ngani interview kita be mesta ki chiko kita be tamba chiko menge ka chiko mo ko ya kim to bula kim to sa re binaka ya sa ocho chiko ni neto be basaki na barombo kaya kita le sumei vale au saka sarbe nongu itini egi la ko le bole ramana non dar $2 kira chiko ruanga ortona kena bo merto la ko to kan dona occasion edaka na ngona kiro sa aka bo sa kabi ko lewa le bole ramen donon dar $2 recharge me recharge non telefoni me ngochi kan dar baking me tentor girvita ya na baking go ada kana mas do da kana mas ni songoloto okay to na operation ito itabi na refreshment. Ya ubek taksar chuko na keke mbeleta na bulani belutaki. Ose bake chuka kero sa chuko rongar to sala ko na kenabo. Kero sa chuko ro sa rongo man andom ni tuki. Ge di sarole wa ka ko na irana sotia. Ocha sama ni radu au kasara. Isa ni durmai. Na ngona radurmai kina ya sa biaro tana ya kabi bia ono kina vitu sa tempo antira yo bia o mandanga yo ngena nu mandir to samika mi kito toki se ndona kabi mai merto mai warning tak bikito se merto mi kaya dona kambele tamena kiamba o nge no baksa manu mandir to ka kimdo mi sabang alala na valengo balataniu Vaya, vedere que no vaccina sartunya do baleta new kila kito sige bi sa chungala mata kelilai. Mekena kabinga ya to sami tuki. Nurton dan bengal sare da to ko tamena yang gona orto sam aba tutu sarmai merto kai mai. O kai daba o mu tarong talan se daba ke mundo mena kama. Ge merto kai vida nga sige o chunga go vida na yawa. Me kito be me barita ko lang ani sale ang mundota. Kasi nga kito sige bibo sa kichungango. Ocha kasar mo ko ya na mata kelele yaw na refel. Auto ko na berto ko kamay. To sige kangon me na refel sarangango ri na les chungame ngore. Ko sa me vade ngukina. Sambil kene tunaka sambil tu batiki na nunggu baba biyo sa tangi tika yo na lubengo sekali lai. Sa primary school sa ko sa kadiba mai na nada baya kabe ko ta salenga toro ko biya na talboni sangiri cirto na tuakan ukila ni ko ang asindondor to chikina menandi o sa reda na kao ni kerong e chikoro ruwa sa sinikila ibene bono mo pading ukina o sa kakela tu mantanga o tor mana talboni wiko ngirita na namba ni ngase ngiriti ko ngirita sa senga ni ansamai yo vai bini nakata kina kalo sangiro ko ya yo na nero dorbo nirto berlak chikolo toka
E robanto na non to rental le besuke senga ni toso. Kau ndo na rental merto salako. Le sumair tumba ti mi kotta le ndo na rental ge senga ro tunga ni toso. O sange kanga bi sangona ge ngira ni kino o Agnes sange kuning haver to kito si tungango. Sini toso ro tuna ni to rental. Bisa bakarona rental me tauna kene bensini e sen ronga ni tos. O kaisa. E pakatarangan na kalumbat kira uchikoro rongango. Usini kilai bena bono mo na bakadeng rokina na itukutuku saya domingo. Iyo ba bini bina katanga na kalo na matakelelin singa usange sanga ngamu ba biaro na keke. Lako mena weling siwol. Gelak mena weling siwol ir sa radio bak ngayani ra radio ra kayanti dia ba ba ikut mate. Ukasianga. Ge dona dintal kasi buki vikebio chunga mai dintal kasi ini ka chunga moko antiti da boiko sau tengah sa sini taro barau sa tangi ko sa hak ta kyo tunga ukabi ko ba babi ni pinakta kani roni ngara baranu kita bina mata kani kuwa no babi rona kan don mo da kaba o la komena weling siwol o me babi ni pinakta kana nona bula baleta ni geri dalesu ngona bar la kino ko ya sadaka kede be ko na nona birthday celebrate taki ungere dani ko sabaro tak tu me na will na next of kina bola kede me baro tak tu me unge ka na suk lo tungo na ka kede do be baro tak kina kalong au babi na tak kina ngone la ko kina Auroni ka andina ni umositi koya andina ni umista ki koya but ukila ni lebona ngona undo ko tirto tunga na ngone kito ndo laku tunga ilotu dombi tu mo koya kero staba na dendre ni sono ngona bon au laku ilotu mananga kera steni di video ya nika ya ke pakaya useng ni tatau me bi koya do bang mbeta ni basangare kito yani yo babi ni nakatakina na kalo ni Nina ni come sotava na caminhada e baka nelo mo iko baka raw baka iko you miss him but you know that you are good Balat ito na wana tiray au masula ka chikono na mulang gay kay chiko na kalutranga kim ni meslevi undo na Joshua baka kim ni do war tak chiko undo na Joshua au gisidi kilani visawe me sakautani na Joshua ya wa tangi de chiko so lebe ona baka dengo balata na ni wat sar chiko nga na global conference na bosa ni kalo na kake de udingo mame na ngoni global conference va ko kota kiao kiao o ba bini bina kata chikina na kalo na sini bina kanikua. Well, there you go. We have two beautiful life journeys. Bekenda na marami sa tiko na watin daw tianda to na silent treatment. Dera na right, dera na left, mondo na motokan, dui right na ngalo. Levi kende do weekend ba na matini ngalo. Ya tala ko bastungo do na matini ngalo, you sa off, off. Kila São era não atirar do vani ni vaki. Mereka ni kaki dan do vitang latar lina. Kamu nak kiri bimba sai, nak kandan do vati kina rangule naba. Lima nak karan do vada kamu nak tinda. Ini ngona rambula kina, kita dah kau cakap kada dah kau cakap. Ini ngona ramai kina, memang kandan rongo vati kina karuwa seti kina maramago. When they finally leave, nothing that you can do to bring them back. The very person that you can be yourself with. Your good moments, your bad moments, your screaming moments, your ailment moments. Oh, I'm sick. Oh, I don't feel good. Oh, you just do it. We can't do it to anybody else, just our husbands. And when they do go, and this is the stories, just the way it is. Two different stories. One is right there before her, but she refused to accept it. One, because she always continuously taking her children to church, and the husband, even though they were physically staying together, but he had his life. Somehow, she's prepared, maybe quarter. And I remember Auntie Day is actually the mother of my daughter-in-law, and I'm blessed. I'm blessed with her family, and I can still remember the 50th birthday.
of her husband. Au may nanuman baleta ni rongo dito ko na bungogi mali dito ko na chiko. Antira, it's my dad's 50th birthday ota. O kasarnate, you need to do something for your dad. And then she just made her face and she said, we've never done anything for him. I said, well, maybe this time we must do something for him. So, kakuya, then okay, yes, you need to. Like my old club, you need to do something for your dad. You must do something for your dad. And then we came up with Kakwe, but he doesn't go to church, or instead, he doesn't need to go to church. He doesn't need to be the father that you idolize. He doesn't need to be the perfect person for you to do that. Just do it. Because he's your dad. And Ono bukeko kavina rori vital kena ono bukeki mrokena but even wana makumbungu. By then they only have a son. Aka because of Sunny. Ono binakat ono bibukeni beliti bisani. Netete o Sunny na nona keke ono kira netete ni ke Sunny. And like what she said, they did a big birthday bash for their dad or her husband. And yeah, it was great. Really not excited. Klase bulakin o tua, bulakin o tua. Asan gendo and Nati loves her dad. My daughter-in-law loves her dad. She's so close to her dad and to her grandfather. And I remember the days when we eating. Sana wana kito na kanibalo na kami ko natin. And kung gusto ni kanibin na kanaket. Bekta ka na kango, o kinasa kami ko veta. O nati kibo na ikaibale se, wana garibale se. Nakakaiboy wale. Nabungong na sanabi at vitaman. And yeah, she's so close to her dad. Very close. When I started coaching on the 50th birthday, I think it was weeks before Kwebela cooking. Just a few weeks. Oto wikita la kavina te yuko na kota na keke. Sanika na makumbungu na lubiagrao. You need to go and see your grandfather. And I organized the 2 cakes. And I remember that day. Sala kamonate sa kakawia wa kaya lebi basta ki limang mo de virtu na kaya kito na gela ko nga namot ka kito gali sa de kay daddy nati. Aka okay. Ikakoti sani meliwa wa mo de menono na tua. Nangwani ko indurito. Kako no, I don't want to go. You'll have to go to your grandfather and go and say bye to Tua. I'm going to go and tell him this. You will take him. Even if he's screaming from here, you will take this boy to go and say goodbye to his grandfather. So we did 2 cakes. One was for Sunny to farewell his grandfather. And one was just Sunny's own birthday cake to his grandfather. And that was his first grandchild. Yeah. So they went to the military camp in Nambua, and they drove all the way. And I remember because he bought people's car then. Kavule na norito matakago salak mo nate. O antirayo tavule na matakakito na lakuga militer mataki nandi o tavule medyo na matakavertona. You know, it was those moments. Who would ever think? Those were the last moments for his family. And yeah, no one would ever know or anticipate. We don't know our tomorrows. You know, we live today, we have our arguments, we have our object flying, we fly the kettle, fly the plate, fly the cups, fly everything that is, you know, before you. But you'll never know the days that is ahead of you. So when she came back after saying farewell to her dad, and I remember nearly every day she speaks to her dad. But to devotion, she will share, I'm talking to my dad today. She was grateful for her dad. And in the middle of the night, in the middle of the night, on that particular day, when they received the message, for me, because I'm a mother and a grandmother, if my family are not together at home, I know the hours they call me, and I know the hours they put their updates. If they call me on the ungodly hours, they only say it. Like if they call you on the hours you're not supposed to be talking to each other, I knew something is wrong.
And somehow that day I was feeling so uncomfortable, because they were not at home, my son and his wife, or her daughter, and their son, and that she was also pregnant. And when somebody's not at home, or even if one of my children drove down to the west or go out for work or ministry work, I'm not at peace. My peace only comes from the Lord. Like, I'm always feeling, what if something happened? And it's a weird thing to have, but that's the way I am. So when that phone rang in the middle of the night and I looked at the time, I sat up. I just held on to my Bible, picked up my Bible, and I said, Lord, you have to prepare me. Whatever that I'm going to receive, because I'm looking at this time, and my phone is ringing, and before I answer, I need you to be with me. And when I answered the phone, all I could hear was my son crying on the other line. And I said, don't tell me something happened to either Nate or the son. He was sobbing for quite a long time, and I said, what's wrong? Tell me what's wrong. I need to know what is wrong. And that's when he said, not his dad passed away, because my son have developed this relationship with his father-in-law. And those moments that you never planned. And then it happened. So the awkward thing about the whole thing, because it took quite a while to have his body flown all the way to Fiji. It's not like here. In the process of that delay in the process. Yeah, but we praise God for everything that had happened, because, like what I said, even by talking here, I will never know my tomorrows. I don't know when my husband is going to go, nor will I go. And but one thing that I've always reminded my children, because of the circumstances of my life, I've always told them, prepare yourself. Like I, for one, now leaving, I have done all the formalities of doing the will. And the will, I start talking to my children. They were in primary school. Now they're married in their 30s, have their children. But I speak about the will. It sounds silly then. They were still in primary school, but I speak to them. They know, if they look around our property, look at what we have, they know exactly who's getting what, because I talk to them more often about that. And now I'm still living, I'm trying to transfer everything that is written to my name to be written to them. And I'm still alive. I've always told them, I've lived my life. I'm going on to my 60s. I don't need to be having all these things written to my name. And I'm beginning to make those changes while I'm still alive, which goes back to what Auntie Torika shared today. And that's exactly what I don't want to happen to my children. That if something happened, I don't want them to be running around. I don't want them to go and fight that it belongs to their mother and it's supposed to be theirs. I don't want them to go through that. I will give it to them while I'm still alive. So when I go, it's like my end is there and I'm going, and they continue living. And hearing the two different scenarios and two different life journeys today, you take what you can take out of it. One who is prepared right there, can see all, but refuse to accept it. And one that came in a shock, just spoke with him in the morning, and buying the credit, thinking that she can hear his voice again. But that voice no longer. After receiving the message and still calling the number, hoping that he will pick up the phone from the other side. And with miles and kilometers, two totally different countries, and she no longer heard that voice. The last time she heard was having that conversation with him. And auto tiningo na korongo da kina nandumana na watina sinatamay na rito na luvan. Yeve koya e rongo di koy tiko vos tiko ve koya davo tiko. Me dava saranga na ngora sari di koya me salak sa bikini ni bulbulu sangi kila koya sangwa lindi no koya. Well, this morning we bring those two stories to you, right to your living room or wherever you're tuning in from, or if you get to hear or watch this program later. Like what I said, I just felt this week that for the widows or people who have had their experience, like we don't hear that their stories more often than we are supposed to. And that is why they are here for you today to share their life journeys, give you insight if you are facing something that is similar to that situation
Or if you still have your family out there and you're always fighting, you're always coming in disagreement, there's less percentage of happiness and joy and more percentage of silent treatment and fights and quarrel and unnecessary disagreement. This is a good time just for us to stand still and ask yourself, is this a relationship you want to continue with? And if you do, can you make it better? And embrace them while they're still alive. They will not be able to sit again and have coffee or have those conversations again with their husbands, but you still have that choice. You still have, that blessing of having your spouses with you. So we are really, really blessed this morning with the stories. Like for me, I am really encouraged and also inspired because I really needed to hear this. I am very short fused in one sense. And second, I'm too a lot of things, I want things done my way and so focused in a lot of things. And sometimes when it doesn't happen, the only person that you can hit back to is your husband because they're the only one who can take it the way it is and they can still love you because you know that they love you. You continue to do what you want to do with them. Because regardless, they'll have no choice but to love you. So today, to all our dear husbands that are watching in the program today, and also to the wives who are widows and missing your husbands this morning, we would like to say a little word of encouragement. We will start with Auntie Todd. Auntie Todd, say anything to our viewers this morning, and also Auntie Dee. Rovitalan no kena koko ni sembarangan rondo no no sabi talan no di nakata. Bele sinkilan na yawo nga ko na ramikin. Saya ramai yang rondo mai se royan ramata mai. Yang minando bilo mai sembaran ni taw le mai. Bele ni sinkilan to nito do weekend ya betul. Ado vital no tagli na kami balikir na ngoni. Nga besar na ucu cini kaya na wi. Iya. Vital no tag na ngonong kon sebenarnya ada sana kan dia. Wisi ni matang. Tapi lo mani bagai lebu. Da itu kan bina ko tiyan na wakin da nangaw na sarang ko chicken. Bala nangaw nga sa likin no kemisa. Sana senga kalindo ko na share ta na kay do juwe ko. Engineer na chiko no mo friends. Na share ta kay na senga so chini na baka. Na share ta kay todo me baka ka na share ta ko kan dia na. When we can work alone, chicos son of friends. Rendo ungir mai kita li lunch. Tondo vital no ta son ka. O siempre ni was ya ver con alpen. No ya kita tondo vital no kina bater no friends ngan ko na ka ungir mai. Sabada chico nena do tan no ya lo mai to me basing le mo. Ya besar na no ner to ka mai be. Untuk gay wakila. Sana kalo we. Took him away and I have my close friends here. To share all my sad moments with them. Babab na naman kalo ni son ng friends ya. Oh, thank you. Yeah. Mabot di darabelo man ba levo do kami berto na may dawilego your husband mo. Yeah. There you go. That's her word of advice. Yeah. Because you don't know tomorrow. Yes. What will bring him in. Yeah. And hug your husbands and tell them that you love them. Auntie Dee, say something to them before we finish our program this morning. Nakantira ya Ronikaya, I have the best mother-in-law and the best father-in-law. Jadi rosang wali roro. Autor nang wali benak mo babi ni benak takim raw. Untuk kali tu ngapu ke tua, pumela tua nak wali. Untuk kali tu ngapu abe ni tu ta. Koli kuna sangat tali ko tumikin donelem. Okay lang ngayon donelem no mini balango. Okay, babi ni benak tak kenangon natin mati chicken alis mi balimbula. Onang sige kau ko e verto na lubela. Oh binakate mo la ko na rere milingarabi aw. Ayo mo lingarabi ko. And I'm so blessed. Okay, vi Roberto. Elele ni to vale aw sini binakate minda mo na balilinggo. Ya se berkine ni vale butakina vale. But ko nge kachunga binakata ngamula ko en mo ko lingarabi aw. And I'm so blessed antirai. Wano mingarabi ko kin sambul bulu binako sange ngande New Zealand. Vertona Lubiana. I'm so blessed with them. Wakangaya ubakatinani ubakatamani tubira. Wanondola kanikinan dola kanon rondo marota kiautu.
Wabi naktakina, bimbole tungakina, balatan, kawase chukan tirai, na no mother-in-law. Yeah. You should love them just like Yeah. your mom and real dad. Wabi naktakina kalo na mataka binani ko. Oh, thank you. That's awesome. I remember not taking the milk. He always loved his cartons of milk. And I know that you have a very good relationship with your in-laws. That's really amazing, just to acknowledge the great in-laws you have. Regardless of the behavior, the attitude of your husbands, they may not treat you well, but their parents or your in-laws, they don't deserve for you to hit out. If you're hitting out at your husband, hit out at your husband, not to their parents. Really, yeah, just really blessed with that. So, with their recommendation and their advices and everything that they've shared, and I know we've gone beyond our time, we would like to say thank you so much for taking the time to listen in this morning. Or if you get to watch this later, maybe it can help you.